subtemata pataridah kon hitama hasir sironta pasaut kon hadoharon pakon hadameon itongah-tongah ni masyarakat apa negara maronjolan bani hapitoron apa hasitongan. Penginduhan nami ase aganup alat-alat komunikasi ase boy inon aktif kon menjaga hahomion ni ibadahta. Pukah kita ma ibadahta iberehanami panorang saat teduh. Riap ma hita jongjong. Mandoding hita humbani haleluya nomor 406 bait sada 2 pakontolu idilo Tuhan nai batata. Tuhan nai batata agaku iariin ase menjalo haluan nabi no bani Kristus tagihun mariloni pateng hamba pinggolmu ulang manusia panoramu saja lo mengaduk matani sai muhai hamba umurmu sonai ho magin sinodami in mamai kabi sulumu tangihon maniloni pateng hamba pinggolmu panoramu Cupaan ulido kaduman nasir-sir manangi honi nasengong kabar sidalia membalusi Tuhan tai tangihon maniloni pateleng hamba pinggolmu ulang manusia lolidomi bayu jumni panoramu. Ibagas gorani nai bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tonnui napasing sito palangit pakon tanohon. Amin. Pinuji manai bata Bapani Tuhan ta Yesus Kristus nadop manubukon hita padua halihon domu hubani bagal ni idop ni uhurni marhite parpuho on ni Yesus Kristus umbani namatei ase marpangarapan namanggulu hita Ase bata si keanan nasorang naso matikas nasorang melus nasilipan bata inagori atas iramot kondo hita hinorhoni gogohni nai bata marhite hapor sayaon asedas hita huhaluahon nadop sir-sir si patalaron bani panorang parpudi Indo ihamalas kon nasyam agepe marhoru nasyam tokin sonari anggo porlu ibagas bagai ni parlajoan Ase taridah ma pitah ni hapor sayaon nasyam
na harganan marimbang omas naraseda, age pedoma yuji ibagas apui, bahen puji-pujian, hasangapon apaha mulyaon bani partalar ni Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Pinuji matongon ham na ibatanami ibagas Kristus Yesus, nadop man layakon idop ni uhurmu ban nami, gabe jupahan hanami pangarapan na manggolu ibagas ham. Marhataridahan matongon pitah ni hapersayaon nami hubamu, maritay nadop ipatuduh ham hanami padua halihon, jana ondos matongon golu sisa dokah ni ban nami. Marihite ni Indo ase rohanami hubamu bani parsombahan namion. Jalo anja ondos bamu mahaganup golu rosi pamujion nami das hubani partalar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sing natarhatahon haholongan ni Tuhan in hubata. Gok malas ni hur gok holong ni hubata halanyai. Doding kon hita ma doding haleluya nomor to 236 bait sada pakon 2 bani bait paduahon jongjong kuria. Martonggo mahita, sopot kon hita ma dosa tahu bani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, napasing jana pargogo nasotarimbang, ibagas unduk apa toruni uhur, roh doha nami masopot kon dosa nami nabagal in, gati doha nami lang martenger ni uhur bamu, maruhur sangsi jana taruyun bani namasa itanoon. Hotop dosoya pakko papanmuin ibain hanami. Langhum bani gok ni uhur nami makaholongi ham. Hapasingon pakon hasitonganmu pegatido ipabutak hanami ibagas diri nami. Ay mahalani hagalekon pakon hurang ni hapersayaon nami hubamu. Bani haganupan dosa namiin, marpangulaki mauhurmu ban nami, ibagas Yesus Kristus si hopkop kanami.
Riap mahita mangindo. Ham nai bata hidup ma uhurmu baku padosawan. Ham Tuhan nai bata paridop di uhur apa parholong atei hubani haganup jolma. Ihasi holi uhur mudo ase manggulu hanami ibagas holong. Damai apa halayakonmu. Tapi gati hanami lang mangasup mandalan kon in dopak hasoman nami. Hasadao ni tonga-tonga nami pelang songon na hinarosuhkonmu. Buey halak na hiranan bani buah-buah ni hapersayaon nami. Hajong-jongan nami selaku garam pakon panondang inpe, gati lang ihaguluhkon hanami. Bani haganupan hahurangan pakon dosa namiin, marpanganju mahamban nami. Riap mahita mangindo. Ham nai bata hidup ma uhurmu baku padosawan. Ham Tuhan nai bata Bapa nami, si mada kuasa apa nagok hasitongan, doma ipili jana ipapasing ham hanami, marhitei anakmu Yesus Kristus. Tapi gati dolang ihajong-jongkon hanami pandiloon apa parsuruhmuin, pikiran apa hurjanami ari-ari pe, gati dolang songon na hinarosuhkon ni uhurmu. Agi pasu-pasu na bineremu inpe, gati do ibain hanami gabedalan lahu manundalhon ham. Rosi tanggung jawab nami lau manramot kon natinopamu, marhitei na malestarihon lingkungan hidup, ay pegatido lolei hanami, bani haganupan panlausion namiin, hidup ma uhurmu, sasap hama dosa namiin. Amen. Riap mahita mangindo. Ham nai bata hidup ma uhurmu baku padosawan. Tangar hita mahatani nai bata, baga-baga pasal hasasapan ni dosa. Ibagas ia do dapot hita haluahon marhitei darohni, ay mahasangapon ni panlanggaron, domu hubani habayakon ni idop ni uhurni. Na unja bereon ni bata ibagas sapentaron apa hauhuron. Ibagas holong ni nai bata, domai sasap haganup dosata, halaniai. Bataridakon hita ma tanda-tanda ni parguluhon na bayu, hasangapon ma bani nai bata ibabo. Amin. Ay halongangan dotong HP holong ni Tuhan in. Ito bus hita humbani dosata. Halin ay puji hita ma iya marhitin hon mandoding hita humbani haleluya nomor 352 bait sada pakon 2. Hai halongangan luapi olong di Tuhani.
Tangar hitama hatani naibata natar surat bani pesalmen 34 ayat sada dasku bani ayat 8. Sanggah ipa podo-podo dirini ilobe ini si Abimelek gabe yusir ia lanjar laho. Sai pujion kudo jauh babani sagala panorang. Tong-tong do puji-pujian ni ibagas pamanganku. Marite jauh bado mar mega-mega tonduihu. Iboge halak nama doyuk maai gabe malas ma uhurni. Hasomani nasiam maahu pabagalhon Jehoba. Sairap mahita patimbulhon goranniin. Hupindahi do Jehoba. Anjahai balosi doahu, ipalua doahu humbani segala habiaranku. Makawah manasiam hubani, aseminar nasiam, gabelang tarmela bohi nasiam. Dilo-dilo do halak nama sombuon, itangihon Jehoba do iya, anjahai palua do iya humbani haganu pasosakani. Marjaga do malaikat ni Jehoba inggot bani namak kabiarisi anjaha ipalua do sidea. Martua do nama nangar hatani naibata anjaha nama rimbagas kosi. Amin. Marhasoman Yesus monang hitaon. Saya martonggo ulang holang ase monang tong-tong. Puji hita Tuhan ta marhita hon haleluya nomor 380 bait sada 2 pakontolu bani bait patoluhon jongjong kuria. Marhasoman Yesus, marhasoman Yesus, say monang hitaon. Marhasoman Yesus, marhasoman Yesus, talusi polisi. Marhasoman Tuhan Yesus, kita monang dotong-tong. Marhasoman Tuhan Yesus, say monang hitaon. Anggo Tuhan Yesus, anggo Tuhan Yesus, hasoman kitong-tong. Ningon doma porus, ningon doma porus, simulis musuhi. Tuhan Yesus hasoman ta, lawangin bang dosai. Hasisa usonang kita, prosisa dogani. Gokpe baru tolon, bayi goludaon. Mangajam kon Yesus, monang duhitaon. Say martunggo ulang-ulang, ase monang hitaon. Kosedas kadupanina, ubanina sona. Saksion hitama hata haporsayaon tain songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya bani saptanoon.
Ahu persaya bani naibata bapa, pargogo naso tarimbang, namanok palangit pakon tanoon. Ahu persaya bani Yesus Kristus, anak ni naibata nasasadain, Indo Tuhanta, na tinibukon ni si Maria sangga nape haliapan, marite tonduy na pasing, na manaron na parngit, bani panorang ni si Pontius, iparsilangkon, mate anjahi tanom, turun hunagori toru, mula mangguluh bani na mate bani ari patoluhon, naik ku surga, anja hundul siamun ni naibata bapa, pargogo naso tarimbang in, hunjai maya mulak magira, laho manghumi halak na manggulu, pakon na dok mate. Au persaya bani tonduy na pasing, bani kursiya parsadana mapasing in, parsaoran ni sagala na mapasing in, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani hagoluhan na sadokah ni dokah ni. Amen. Perluhon holong o hasoman, Indo tonah bata humbani Tuhan. Puji hita Tuhan tamar hitayon haleluya nomor 440 siah bait sada pakon 5. Perluhon holong o hasoman, Indo tonah bata humbai Tuhan. Masemalah surga tomarikuluhon, rapkon Tuhan ta Perluhon kita adaulaton, Indo buani hapor sayang. Masemalah surga tomarikuluhon, rapkon Tuhan ta Salam mahubata haganupan. Horas, salam sehat. Nasongon penegasan ting-ting ATP warta bani tanggal 10 sada Agustus 2024 ya tahun hanami. Selamat hari Minggu mahubata haganupan, janah selamat marminggu na parlobe mahubani nasyam na on ope ongga marminggu GKPS Cililitan. Na parlobe penegasan warta bani sadarion aima pertonggoan pangapohon kuria. Bani sadarion dop kosi salose ibadah siang ya dongkondo pangapohon hubani keluarga Situa Rinaldi Purba. Ralat minggu depan. Minggu depan tanggal 10 Agustus 2024 aima hubani keluarga Situa Rinaldi Purba Inang Nopa Boru Saragi, pakon keluarga Viko Sinaga aima pakon Inang Boru Purba aima na dongkon bani 10 Agustus 2024. Waktu ini dop siluk keluar minggu, tempatnya GKP Cililitan di lantai sada. Dop kosiai adong konondoh ma pertongguan pangapohon bani minggu 25 Agustus 2024 aima hubani keluarga Bapak John Peter Damanik Inang Boru Saragi. Waktu ini dop siluk keluar ibadah minggu siang. Dapat duahon ibadah pertongguan gabungan aima sektor sada daskubani sektor onom ya dongkondo pertongguan gabungan sektor sada daskubani sektor onom aima dalam rangka
pesta dana nama poso aima na ipamasa bani hari tanggal 16 Agustus 2024 waktu ini jam 10 sampai selesai tempat IGKPS Cililitan. Janah na bertanggung jawab bani ibadahon aima humbani nama poso. Jana isediahon dohoma hubata haganupan makan malam. Aima acara makan malam mulai jam 10 sampai jam 10.50. Topat bani jam 10 siang masuk mahita bani ibadah. Napatuluhon ting-ting seksi kategorial, seksi bapa, ya dongkondo, PA ni seksi bapa lewat Zoom, ya aima bani tanggal 15 Agustus hari Kamis 2024. Informasi selanjutnya holi torih nasyam bani WA Group bani seksi bapa. Dopko siai humbani seksi inang, ya dongkondo PA seksi inang, aima bani hari Kamis, hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, topat jam 10.07, nomor tugas aima humbani sektor 5, jana ipanginduhan nami hubata haganupan inang, ase dihuti hitama peata setiap sehari seminggu. Dopko siai humbani nama poso, naparlobe, ya dongkondo aima acara gladi resik, aima hubani nasiam nama poso aima ibadah KPI Pertonggoan Gabungan, bani hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, waktu ini jam 10 siang tempat ni gereja on. Jana bani prapesta dana dalam bentuk ibadah KPI Pertonggoan Gabungan aima naya dongkon bari tanggal 16 Agustus aima ibadah tariap humbani sektor sada dasko bani sektor onom. Dopko siai humbani pesta nama poso use hubani haganupan nasiam nyombah nami nama poso yundang ase mandihuti aima gladi bersih untuk pesta nama poso bani hari Sabtu tanggal 10.07 waktu ini jam 10.04 sampai selesai tempat ni ilante sada GKPS Cililitan. Janah bani tanggal 10 aima ibadah pagi pakon ibadah siang hubani haganupan nama poso ase berkumpul mulai jam onom, ya jam onom pagi nasiam haganup nama poso ase domba das igareja on. Janah dress code ni nama poso aima nasiam dalahi atape pria mamake jas pakon ni mamake suri-suri, hubani nasiam naboru mamake kebaya, janah mamake suri-suri. Janah adongdoma acara ni nama poso aima YouTube Fellowship tahun 2024. Janah ipangindo hanami ipangindo nama poso hubata haganupan orang tua ase dukung hitama acara ni kegiatan nama poso aima naya dongkon bari Sabtu dasku bani Minggu tanggal 24 sampai 25 Agustus 2024 aima tempat ni i Villa Padepokan Lembang Bandung. Janah target ni peserta haganupan nasiam nama poso ase mandihuti. Biaya pendaftaran hubani nasiam na doma marhorja 250.000, nalape marhorja atape lagi kuliah 150.000 per orang. Jana hubani nasiam anggota nama baru hubani nasiam nama poso ase mendaftar mah hubani sekretaris nama poso. Naparpudi mulai sadarion lang etongon be aima keluarga situa Roynaldi Saragi pakon inang Sri Dewi Siahaan halani pindah sidiahu GKPS Bandung Selatan. Terima kasih, Tuhan memberkati pasada hita hurta martonggo mahita. Terima kasih pakon puji-pujian tongtong sembah nami hubamu Tuhan namariana ni surga. Na tongtong marmudu-mudu manramoti hanami das bani panorangon Bapa. Tuhan malas uhur nami bani panorangon domai patupuham usi hanami boy hanami martupu Tuhan mamuji pakon pasangapon goranmu. Bapa domai doding kon hanami doding puji-pujian nami hubamu. Janah domai jalo hanami homa hasasapon ni dosa nami Tuhan. Marpangulaki maurmu mangidahan nami. Tuhan makatohon terima kasih dasah hanami hubamu. Bagal ni pasu-pasu holongmu na ibereham hubani hanami pribadi lepas pribadi keluarga lepas keluarga. Tuhan bani panorangon mangindo mangelek doha nami hubamu hubani orang tua nami na doplan sia Bapa hubani hanami inang Naomi jana hubani na tading mayetek
marpasu-pasu maham hubani hanami haganupan Tuhan. Hubani orang tua nami nadop lansia, ase tongtong bereham semangat hubani orang tua nami, bereham hagogohon Tuhan, ase tongtong mangandalhon ham Tuhan orang tua nami, bani lansia, bani hari tua ni sidea. Sonai homa Tuhan hubani hanami haganupan inang Naomi, marpasu-pasu maham hubani hanami haganup. Hamdo tongtong na gabe si pasangpon nami Tuhan, na makasomani hanami, na mandalani guluh, ari-ari nami, si ganup ari janah na mangajari hanami, na lau mendidik ni umbah nami Bapa. Persaya doa nami Tuhan, ahape na perlu iban nami, bere hamdo ini hubani hanami, haganupan inang Naomi. Sunai ma Tuhan hubani na tading mayetek pe, hamdo na mamasu-masu haganupan Bapa ni umbah nami na tading mayetek. Hamdo na mencukupon ahana perlu huma bani sidea. Terima kasih ma sembah nami hubamu Bapa. Mangindo mangelek doh ma nami hubamu Tuhan bani perekonomian ni jemaat nami GKP Cililitan. Ibu toh kamdo sonaha Tuhan keberadaan nami Bapa, keberadaan ni keluarga nami. Bahat Tuhan tantangan na hadapi hanami bani keluarga nami. Tapi persaya doha nami Tuhan. Anggo hamdo hasoman nami, anggo hamdo idihana idiluha nami mardalan ibagas na torsadoin haganupan. Jana isukupon ham Tuhan haganupan ahana perlu bani keluarga nami, bani perkuliahan ini umbah nami, atap ahape na perlu bani hanami haganupan. Martonggo do mahanami Tuhan, hubani hasoman nami na marulang tahun homa, ibani mingguon. Tuhan terima kasih Bapa ibereham umur na ganjang hubani hasoman nami. Persaya doha nami Tuhan, iramoti iberkati hamdo mani iya, hasoman nami Bapa bani ari-ari nalahoro, nalaho makorjaon haganupan horjani. Sonahema Tuhan mangindo mangelek doho mahanami bani panorangon, bani program ni hanami Bapa, program ni jemaatmu GKP Cililitan. Sonahema Tuhan program na adong bani tiap seksi, mulai bani seksi sekolah minggu, seksi pemuda, seksi inang, sonahema ni seksi Bapa. Pasu-pasuham Tuhan haganupan program na doma ibahin hanami, ase tongtong mardalan ibagas na torsa, songon harosun ihurmu main haganup Bapa. Janah mertonggo hanami Bapa hubani haganupan pengurus seksi, ase tongtong merasa don niuhur Bapa hanami nalahu makurjahon, tugas tanggung jawab na doma ibere huban nami. Sonahema Tuhan bani panorangon mangindo mangelek doho mahanami tongtong hubamu, hubani pemuda-pemudi nami Tuhan. Nalape dapotan horja Bapa niombah nami on, ase hasomani ham, patuduh kam dalan hubani sidea Bapa, nalahu mendapatkan horja sesuai bani bidang ni sidea masing-masing. Canah mangindo mangelek doh mahanami hubamu, hubani niombah nami pe Bapa, pemuda-pemudi nami nalape dapotan jodoh. Tuhan, hamdo na memberi dalan hubani sidea haganupan, na patuduh kon jodoh kubani sidea Bapa, ay mana marhabiaran hubamu. Sonahema Tuhan, mangindo mangelek doh mahanami tongtong hubamu. Hubani jemaatmu Bapa, na nabo mambere bagal ni uhur, hubani jemaat GKP Cililitan. Pasu-pasu ham tongtong Bapa horja, ahape nagabe usahani hanami haganupan. Ase hamdo na memberkati Bapa, janah boy mardalan ibagas na torsa haganupan usaha nami. Atap na ijape hanami Tuhan marhorja, atap ahape Tuhan nagabe usaha nami. Terima kasih mabamu Bapa. Tuhan, tokin nari Bapa, nalahu itangar hanami mahomahatamu Bapa. Ase ham tongtong na membuka uhur pikiran nami. Ase boy Tuhan itangihon hanami Bapa hatamu, saturut bani horosuhmu Tuhan boy dalan kon hanami, bani parguluhan nami sehari-hari. Sonahema Tuhan ubani Bapa pandita nami, pandita dia di penalahu padaskon hatamu. Ase ham dohoma na membuka uhur pikiran ni, na membere hapentaron hubani, na padaskon hatamu, ase boy homa Tuhan urah ierusi hanami, aha nalahoy padas Bapa pandita nami. Terima kasih mabamu Bapa, i atas ne pardosa na bagal doha nami. Ampuni ham hanami Bapa. Ase talup tongtong hanami manjalo pasu-pasu, nalaho si bere hononmu ope huban nami. Tarpuji maham Tuhan, jalo ham matonggo nami na jauh na humbani sempurnaon, na ipadas kanami ibagas goran ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus si paluah kanami. Amin. Pai memandoring hita, tangar hita persembahan pujian dari kelas kecil sekolah minggu.
Loring hita humbani haleluya nomor 350 bait sada pakon tolu. Ingat Yesus na paliharham, jolom komo sintong tong. Say tiru Yesus mos pauhurmu, say hatahon masono. Yesus pagulu hawon, Yesus pagulu hawon. Say gomos matong jolom hatahon, Yesus pagulu hawon. Bue pepu sudah mandorapa, dalaho mangakoha. Ulang mabirham di lohon ma, Yesus pagulu hawon. Yesus pagulu hawon, Yesus pagulu hawon. Say gomos matang jolom hatahon, Yesus pagulu hawon. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita. Tuhan ay bata Bapa nami, Tuhan parholongate na tarsulur doham, Bapa namano palangit pakontano apalau tapahaganuk isini. Janatongtong naman ramuti hanami baniganupan pardalanan ni golo nami. Terima kasih pakon dipuji-pujian ma Tuhan isombah ko kanami hubamu. Terlebih bani sadarion Tuhan, bani nadong maya somani hamhanami, bani acara ibadah nami ikebaktian siang sadarion. Tetap maham Tuhan marhorja bani ibadah namion, aseboy sampai selesai, tetap hadir ham itongah-tongah ni hanami, aseboy hanami marmalas niuhur mulakan rumah panumbahanon. Tuhan sunai dohoma ididakam tanda ni malas ni uhur nami. Sadarion Bapa, seksi Bapa distrik Pitu na melaksanahon pes parawido. Hubamu hanami marondos Tuhan. Songonaha persiapan ni seksi Bapain haganu. Hubamu do hanami mangarap. Aseboy tongan julur mardalan. Agirosi tempat, agirosi rangkaian setiap acara. Bastu maham Tuhan, aseboy bagas ketenangan, kedamaian banena malaksanahon pesparawini seksi Bapain. Jana ICP Tuhan diantara ni mereka na menjadi pemenang, tetap magabe pasangapon goranmu. Terima kasih mabamu Bapa. Tuhan ibu ako kanami do ma bani tonggo nami. Bangsa pakon negara namion Tuhan. Hubamu do hanami Tuhan marondos. Bani bangsa pakon negara namion. Bani para pemimpin nami. Pemimpin tingkat tinggi hingga tingkat terendah. Ase marpasu-pasu maham bani tugas horja. Nisi dia sebagai pemimpin inegaraon, aseboy makorjahon horjaniin, ibagas biar hubamu ham Tuhan naibata. Tuhan, holongateimu Bapa, idakam do Tuhan tokin nari, nalaho pilkada do, pemilihan kepala daerah masing-masing. Langi botoh kanami Tuhan, ise nagabe pemimpin daerah masing-masing.
tapi ise na mancalonkon in Tuhan. Bastu maham asisedia calon-calonin, gabetongon calon-calon pilihanmu, marhiteihon ni rakyat na memilih, ibagas na tetap marpangarapan hubamu. Holong matemu, bani rencana sebelum pilkadain Tuhan, pagari jagaiham setiap daerah Tuhan, setiap tempat ase ulang adong Tuhan terjadi kecurangan. Tapi aipe mengarap mengindodohan nami hubamu, talardoi lobe-lobe muhaganup Tuhan, halani aido ase tetap hanami marondos hubamu. Terima kasih mabamu Bapa. Sonai humado Tuhan ididahkam, hanami Tuhan na maribadah ilingkungan ni gereja namion. Langi butuh kanami ise kawan ise lawan. Tuhan, ididahkam lo sunganaha usaha nami bajong-jong kon rumah panumbahanon. Halani ay pagariham Tuhan lingkungan namion. Terlebih Tuhan, tetangga-tetangga sekitar namion, asulang adong uhur subil bagas uhur ni sidia Tuhan, membayan terhalang hanami maribadah i tempaton. ICP Tuhan tetangga nami ilingkunganon, asedihut masidea Tuhan sebagai pengaman, sebagai pendukung ilingkunganon, apalagi hasoman nami nadong ilingkunganon adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bereham huban nami kesadaran homa jemaatmu terlebih GKPS Cililitanon. Asedong kesadaran diri huban nami untuk menjaga hadirion nami, keamanan ni tempat on, maritehon ni hanami, boy mempergunakan tempat on tepat pada waktunya. Ase ulang insiden ni sidea Tuhan menjadi adong keributan ilingkungan namion. Terima kasih mabamu Tuhan. Holong maatemu yondos ko kanami ma tonggo namion hubamu, jana acara nami selanjutni bani ibadahon, say hamma nama kasomani rosi nama ngurupi hanami. Terpuji magoranmu ibagas Kristus Yesus Tuhan nami, ipada sanami matonggo elek-elek jana sombah namion. Amen. Riap mahita martonggo maritei tonggo nani ajar honi Tuhan Yesus subata. Hamba panami na inagori atas, say nama pasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharosu niurmu inagori tongahon songoneno. Berehama ban nami sadarion haguluhan ari, sasapama dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoman namar dosa dopaka nami. Ulang hanami bobayam parlajuan, paluaham mahanami bani pangagu, ayam pakon haguguhon, apa sangapon sa dokah ni. Amen. Doma ipilih Tuhan tage hita, laho manaksihon holong ni tongtong, tenger mauhurta, ihasomani dohita. Bapak inang haganupan pay may tangar hita ambilan humbani na ibabaan ni Bapak Pendeta Dedi Purba. Mandoding hita humbani haleluya nomor 200 siah bait sada 2 pakontolo. Dumai hukop Tuhan ku tonduihu, ase maluha tonduihu tongtong. Dumai sasap Tuhan ku dosaku, ase mangulu tonduihu.
do kita hurta martonggo hita. Dami ni nebata na mangatasi haganu panhahuron. Inma naman ramot kon uhur apa pikiran na siya ibagas Kristus Jesus Tuhan tain. Amen. Bapay nang hitaganupan, Rosi asuman namin na maposo, terlebih ba ni orang tua nami, nadop lansia, hata ni nebata, nondos bata bani panorangon, ayma tarsurat humbani, Efesus bindu 4, ipuka maay humbani ayat 25, jana hujungi bani ayat 32. Ase parikirik na siyam ibagasur na siyam, ipundos sa nami hata ni Tuhanta, sonon ma isobut ijay. Efesus bindu 4 ayat 25 dan sekubani ayat 32. Judul bagal ni Parlaho na baru ayat 25. Halanyai ambukon na siyama ladungin anjaha hatahon na siyama nasitong ganup dopak hasaman ni jolma ay pagori dohita sama hita. Anggo manggila na siyam, ulang mamardosa, ulang masundut mata niari, lang mitop ringis na siyam. Ulang mapasiat na siyam si bolisin, si panakohinan ulang be manako, tapi rama iyaloja, anjaha ihorjahon tangan nima namadear, asi adong, si berehonon ni bani na hurangan. Ulang maluar hata na mabuta kumbani pamangan na siyam, tapi namadear ma, nabuhi pauliulihon na hurang, asidapotan uli na mambogaysi. Anjaha ulang mapusokin na siyam ton dinapasing ninebata, nadop tinunakon bani na siyam, bani ari halwahon in. Sagala riting nyuhur, gila, marah, sorgang-sorgang, panrisaon, apa sagala hajahaton, say ipadahuma kumbani na siyam. Tapi basar mana siyam sama na siyam, paridop niuhur, anja hasirsir marsisa pandosa, songon panasap ni nebata, bani dosa na siyam, ibagas Kristus. Ayma hata ni nebata na undos bata. Oras mo bata ganupan? Agak terasa dulu lagi John bapak tene. Songon na lungun panghap na siyam nang. Rado hurang semangat dah lagi John bapak nami tene nini. Tapi si dia pijay lagi memuji Tuhan dohoma. Salinari sinami bata ganupan shalom. Shalom. Ondos bata bani panorangon bapay nang ayma sada topik. Laho pahingat kon hita bahasa nadop itobus na ibatado hape hita aido seba ni panorangon kita sudah menemukan menjadi manusia baru. Doma ijalo hita golu na baru ibagas holong ni Kristus. Kasih Kristus itu membuat hidup kita menjadi baru. Ay managabe topik tabani panorangon. Nasama-saman hita ganupan na hinargan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Anggo idingat kita sa mula kupudi baniambilan partongguanta. Ijay do mapakay iida kita bahwa golu na baru ay magolu na mamuji Tuhan. Hataridahan ni bahwa aku sudah menemukan hidup baru maka aku memuji Tuhan. Pujionku donai bataku bani ganupan orang. Sedetik pun tidak terlewat waktu bahwa aku akan selalu memuji Tuhan. Karena aku percaya rancangan Tuhan itu jauh melebihi dari kupikir. Memang mardingat kita huban yang bilang pertongguan. Lepak do pangidan na siyam horjani sidautai. Ipapodo-podo diri ini. Lepak do. Atau paong kada humahita sunay. Asya ulang isuru. Ulang isuru maborik maboltokku, maborik mahuluku na mahuwa maborik majabulakku ni. Ada mo jabulan na maborit.
Bagi alasan. Anggo bani panorang aida kita memang Daud sampai dia pernah jatuh juga. Sada hamilaun do naminai. Apalagi ia baru pertama diangkat menjadi seorang raja, halani lari ia humbani ayak-ayak ni Raja Saul, maka dia dasku Palestim ijai ipa podo-podo diri ini. Tetulang sepakat kita bani hal on. Lang setuju kita bani hal on. Ipa podo-podo diri ini ilu-ilu ni halak nah ase malua ia. Tapi masih boy Daud memuji Tuhan bani panorang ai. Naidak ka namin na parlobe, ijon maidok ni urni Tuhan ay ng Bapa. Hasipe Daud do mamakorjahon na lepak ipapodo-podo diri ni, tapi Tuhan masih tetap melepaskan dia. Ipaluah do tetap ia, sanggah na dumma ilobi ni Raja Abimelek. Jadi lang halan ipapodo-podo diri ni asimalua, tapi Daud meyakini, na ipetene na hubain, lepak pe au, tetap do, ihahulongi na ibataaw. Aido na di Daud, jana aido manasiol ondos batabay ni panarangon, supaya kita tidak terjebak, halani on maay lang mo yung mamuji Tuhan, halani on maay, gabi mago usay puji-puji na. Tapi bani panarangon, orang yang sudah mendalami hidup baru, maka dia akan selalu memuji Tuhan. Nokan subuh doai, porini pe, adong nahurang tipak bani guluh taon. Adong nalepak bani guluh taon. Ang guibaga suhurta iya halani on sonon mahuli on lang boy bitene. Ulang mitori batay si hita sonahan bata marangkay ay. Ang gosonay do pikiranta maka pujian itu akan hilang dari diri kita. Karena kita akan selalu memikirkan hal-hal yang terburuk. Tapi bani panorangon kita selalu diajak ang godong mahape ibagas guluh na baru. Aku percaya bani rancangan Tuhan. Sonon PHP guluku bani panarangon, pos do huru, maka aku akan selalu memuji-muji nama Tuhan. Amin Bapak Inang? Nah, halani pangindo hubata pasal nama muji-muji Tuhan, apakah mudah memuji Tuhan? Halani gohurang sang ngiris, langgok sa balanga. Kita sudah berencana dengan baik, sonon urutan nih, sonon urutan nih. Das kosi adong nalepak, boy doon gabe, lang dong be, malas nihur ay. Gabe mago no kanay na siya ay narup iusaon hita, halani na sada mago, puji-pujian ay kubani Tuhan na ibata. Halinon nihur nami perlu pakai hubata, kita harus percaya bahwa nalepak ay piboy do ipakin na ibata untuk Onggado sada ahli bangunan halak Cina. Dia membangun sebuah sonon batu bataon. Batu bata dua tak palsu ay. Anggo palsu deh tene. Tapi jadi jenges tene. Jadi ibangun ni masa ada bangunan tembok ilobini sada kuil. Ternyata salah memasangnya. Adong nalang tipak. Jadi mulai hunjai asal lewat yang jai dong hasomani, selalu dia berusaha menutupi. Asal lewat ida, naik terus. Sampai bertahun-tahun lang o gasonang iya bihalani ay. Halani lang pas pangahap ni. Tapi dok ko sinong cara pandang yang lain melihat, masih unik. Gambaron. Ternyata karena kesalahan itu, membuat tembok itu, batu bata ay menjadi indah. Adong gabi pancaran ada sesuatu yang menarik. Mulai jai orang berusaha torhita magan, dia selalu berusaha untuk menyembunyikan. Tapi humbani na lepak ay pe boydo iluar hunay batana jenges inang Bapa. Artinya di dalam kekurangan kita itu bisa membuat kita menjadi kesempurnaan bata. Ay dunay kita bani panorangon, maka lang pala moru semangat talah memuji Tuhan poripe lang sesuai songon baga suhur taon. Maka ipangindo hubata bani panorangon ang gusongon seksi Bapa memuji Tuhan. Kita berdoa supaya kita menang. Jangan kita berdoa supaya orang lain kalah. Dos do tonggo ni ay. Tonggo ni hita masunaha ase
Bapa GKP silitan mo, ulang tunggu nita halak ka. Kalau kalah berarti pesat kita untuk menjatuhkan. Tapi yang gomonang berarti kita berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hal ini hurubani panorangon, mari tetap kita usahakan. Pataridakon golu na baru songon pangarapan ni Paulus subani jemaat Efesus. Adong piga-piga hal na ipangindo na ipatakas subani si dia na parlobe sonon. Menjadi seorang pemenang ternyata itu bukan karena usaha kita. Ang gutok kinari seksi Bapak ay pemenangnya pasti yang terbaik, yang terhebat ay. Doma merhitihon ni persapan ni juri ay maksimal maon bahwa pemenang itu pasti yang terbaik. Tapi kita, apakah kita dimenangkan karena kita yang terbaik? Ipamonang na ibatahi tabani panoron halin na terbaik no hita? Jadi ijon may kita no kana ipa mas Paulus subani jemaat Efesus langda ulang sa pedong ibagas pikiran na siyam halani hajakuan na siyam ay lang idop ni urni Tuhan na ibatado. Maka dalam hal ini ipaingat subani siya karena idop ni urni Tuhan na ibata diangkat dijadikan mereka menjadi manusia baru karena apa? Karena Kristus sudah menggantikan mereka di kayu salib sehingga mereka mendapatkan kehidupan yang baru. Maka ipaingat masih dia. Ang gosonay na matanda ni na bergulo na baru. Sada-sadamay da kita bani ay 25. Nini halak na margulo na baru bani ay 25 ay ambukon na siya ladung. Isya maraw sumarladung. Ada? Perempuan ada yang suka diladungi? Ada yang disuka dibohongi? Ada yang nomor si bohong itu nih. Tapi sehita sebagai panorangon Bapak Inang masih berbohong itu bukan suatu ya biasa doa mau totoy. Bahkan kita tidak merasa diri kita terhina kalau kita berbohong. Adong hita na mga pun sonay. Mangutotoy pahita tapi bohita biasa tong. Tapi yang go mau totoy hita mitur tadi dah mau hita terpuji ma Tuhan. Berarti masih ada rasa takut di dalam diri kita. Jadi ambukon na siyam maladung. Buanglah segala ladung. Ada dua kata dalam kehidupan yang baru menjalan guluna baru. Ambukon anjaha pakehon hamma. Berarti yang disebut ambukon dibuang baru pakai yang baru. Na baru ini ulang biadong ladung tapi sahap ko na siya masahap na sitong. Ijado ketinan merladung Bapak tapi inang. Sarupa do. Tapi kepada kita nyombah orang tua kini sering berbohong kepada kita. Ay pengakuan di piga-piga do ay. Pangam aku lang marosaw ikan on nini. Dia katakan dia tidak suka ikan itu. Halani? Asa dong berehonon di bani? Nah ada penghapta sebagai nyombah kan. Enggak suka aku nak nini. Tapi di sitong dutong ay. Mengototoi. Hubain nama diar. Merladung dutong ay. Lang maroswaw nini. Ape? Nini humasang kipangan nyombah ni kan. Halani holong duay. Tapi kita harus sepakat tidak ada kebohongan putih. Langadong mengototoy hubani ase dihar, langadong ay. Yang ada kebohongan demi kebohongan adong. Memang ang kudo memelekat kebohongan ay. Ayaw kudo huma markartu halak da tulu halak. Markartu si dege. Duk si say markartuon mengaku kalah genup. Nah, aduh, horo mo ng kanina. Tatalo daw nini. Isuk ko na siya dahil talo talusi. Isa man na mo nang ijay. Berarti parlarong tulusi kan? Masa larong na mo nang talo talusi? Nah, magulo taon. Ang judi memang jujur dilarang, makanya harus berbohong tini. Tidak ganupan. Pakai paingat ternyata kalau sudah menjadi hidup baru, daw maladung ayong bata. Amin.
Ulang pali subah-subah hita. Karena kebohongan satu akan melahirkan kebohongan yang lain. Lang pala adong ladungai bata. Saya doh maay. Tapi koreksi hita banyak penorangon, anggo hotop do hita marladung, berarti bagaimana diri kita ini? Jangan-jangan kita belum memakai nabaru nokkaniay. Ada istilah sonon. Orang percaya itu perlu membuat suatu keputusan awal dan diikuti dengan keputusan berulang. Sonari putusan hita ulang marladung. Dan ini harus berulang. Berulang dalam arti harus setia hita ulang marladung. Lang sukup sonari tumang, lang marladung biau. Anggo lang terpaksa. Lang marladung biau. Iya. Anggo lang marugihon. Tapi mari kita ambil keputusan banyak penorangon, hal-hal kita mulai itu diikuti dengan keputusan berulang. Keputusan dalam berulang adalah kita terus melatih diri kita. Asyadong bani konsep pikiran taon, ibagas uhur taon, nalepak doa yang gue marladung. Anggulang mabiar hita marladung bapak enang. Anggulang song namar ger-ger pihong mabuhita marladung. Perlu kita orasyaw diri taon. Asya ulang koma song na ay 27 ay. Atat madumay pamonang kita do. Siboles in. Ahato na ni sekolah minggu. Ay na ko na do may buon sekolah minggu po dah ni hujon. Ahano ka na po dah ni sekolah minggu ba ni duding niya. Saat langan ng guru sekolah minggu jon pasti. Saat iblis menggoda, ini. Saya tolak dalam nama Yesus. Saya berani berbeda. Jadi paingat ku bata bani penorangon memang sederhana do hata-hata ladungon. Sederhana. Merladung, sederhana doa. Tapi yang goy pasomal-somal hita bani ladung inang Bapa. Ini akan si iblis itu juga akan semakin dekat-dekat dengan kita. Aima nai paingat ku bata bani penorangon ase ambukon na siyama ladung in apapun motifnya. Karena orang yang sudah mendapatkan hidup yang baru tidak ada kebohongan di situ, tidak ada dusta di situ. Karena sudah kita mulai dengan dusta tidak akan ada juga ketentraman di bekas 10 tahun. Ang gulong madong kebohongan ge. Na di arpi bain hasoman hubaku dumaso patua kali iya lang tong perasaku. Maka bani penorangon mari kita ambil waktu. Jangan menunda-nunda untuk menyelesaikan segala anggopori adong kebohongan yang sudah pernah kita lakukan. Tapi meningun siap-siap mahoma. Karena segala perbuatan kita ada konsekuensi ini. Ulang itunda-tunda hita sonari nalaho padiaron hitaon. Ulang itunda-tunda. Asya ulang holi basong na idubul bitu ay rotong si bulisay memakai-makai peluang. Lau persedahon hita. Maka segala na malang madiar ay kebohongan itu kita buang humbani 10 tahun. Napaduahon na nahusin ini 10 na baru ay ma ayat 26 ay anggo pori manggila na siyam ulang mardosa. Ay adong do manggila lang mardosa. Adong do manggila tapi lang mardosa. Berarti nah do ay ulang sonahi Bapa. Nah do ang gaya lang mardosa ay tapi manggila. Ang gunay na na manggila. Manggila intonasinya kuat atau tidak? Berarti nah manggo ulang manggila. Anggo manggila na siyam tapi ulang mardosa. Nah do hita manggidahon. O ulang kasaran tene. Berarti ayat 20 siyahaya asiboy dapat kita. Kalau ayat 29 dilanjutkan, kalaupun kita harus marah, yang pertama motifnya adalah dalam kasih Kristus. Berarti memandang dia, ase ulang madabu ia hubani dosa. Itulah motifnya. Berarti kasih. Hupaingat pa ia pori manggila piau pakai paingat kon ia, ase ulang sonay do gulung ni. Langadong ijay motif kulau pa badarhon iya, langadong ijay motif kulau membain ase buritu hurni hubaku tidak. Tapi bagaimana aku mau membawa dia kepada jalan yang benar. Ay maafin na sinobot ni manggila. Ong gado Jes manggila. Ong gado kan bani bait Allah Yesus pe manggila do hubani piga-piga halak na marjualan bani manggila do iya. Ang bani panorang ay sip do iya. Sip do iya tapi
Nah, mata nasonaha mah hita mangidahay. Tapi yang pasti, apa yang mau kita lihat duplisiahay pe nini, pori manggila pe hita, ulang sampai luar hata nakasar kumbani pamangantaon. Ay dun ini bani ayat duplisia doay kan? Pori pe manggila hita, maningon boy makaluar kumbani pamangantaon, ay map sahap na pauliulihon. Memang kemarahan itu harus murni, kemarahan itu harus kita tolak dosa itu. Kita harus tidak ada kompromi dengan dosa. Harus marah kita dengan itu. Harus kita tolak itu. Lang boy homa, bayma salion, lang pala mahu. Tidak. Kemarahan itu memang bisa, tapi harus pakai homa hita. Kemarahan itu tidak selamanya juga baik. Anggun ini ada penelitian, 2 jam dop ko si marah kita. 2 jam dop ko si marah tinggi dah. Tinggi marahnya. Ini bisa beresiko mengalami nyeri di dada. Ini si dia dua. Semoga lah onggah kita sampai marah meninggi. Sampai tapi ay lapi mardosa apa teh? Marah meninggi dupi ay. Tapi anggo marah jana mardosa lang pita buritan be. Tapi nah dong. Upah dosa adalah mati ma. Jadi hati-hati kita. Mungkin bisa kita sakit karena ucapan kita. Tapi kalau kita sampai berdosa karena ucapan kita, upahnya adalah kematian. Makanya disebut Paulus na siyam langbe. Na siyam do mau paluah na siyam. Halani ay ulang isapkon na siyam ladung. Pori manggila pa na siyam ulang manguhumi. Ulang mardosa. Tapi nini sonon poripe manggila na siyam ulang sopat sundut mata niari. Doon na sinubut ijon. Artinya maningon na dong doha pe batasan ni manggilaon. Ulang sonari hita manggila tapi sipan. Pema. Pema sa minggu nari. Oh, pema. Tolo minggu nari. Anggon po orang pe jadi mak. Nini. Meledak may jay. Ijon may ganupan nini. Ijon may ganupan do kusiyay. Masarsar ma. Masabur ma. Haganupan. Jadi tidak ada. Das kubani borngin maningon ada konsekuensinya selesai. Adong pinis ni, adong ujung ni. Berarti ang go sadari do pe borngin kon rup mamodum ang go bapa pa kuninang ay. Ulang adong na marsi tundal-tundalan be. Karena apa? Karena das ada batasnya. Adong batas ni sebutkan ulang sampai sundut. Ini menandakan harus berakhir. Malang terpasok kita mata ni riay. Ang gosoh mata ni hari? Tidak, dia akan berlanjut terus. Meredup. Kan ada dua meredup siya kan? Meredup terus siya. Siya holi baru ma pondok kita ma uhurta. Ay do si sobut ko maidilo bata bani panorangon ulang sampai sundut mata ni hari lang mitop ringis na siyam. Maka di dalam doa, di dalam nyanyian, ay dudah penai di luhubata, bapa inang niomba, ay mapanorang ni martonggo dyan naman duding rup kita bapa inang. Maka ini pernah dong penalepak bani sa dari ay, say may dah. Langay balas niur si bagalan, dong pemalas niur lobi kunjay, wahap, tidak ada lagi kurasa. Ang gudong ibagas tuan hita, i rumah tangga tabi, mandoding rum martonggo rup dup kesidong pesala no kan inang bapa marsida hopan si dia borngin nyari pakon yung bahni selamat tidur nak kunin lah abe. Tapi yang gulalap si Pando ay bapa inang wah si Pando ay batal pelalak bosot. Masih halanya tarilu lalap ya bani padoman ni kita ganupan halanya nur nami. Walaupun dengan perlahan Paulus makatahun tunjukkan. Puri na sonaha pia ilang pas bani uhurmu. Puri manggila pia ulang sampai mardosa dah. Ulang sampai terluar hata-hata na lahu mamapai. Ulang sampai terluar hata-hata yang tidak membangun. Tapi pataridakon ma bahasa keluarlah kata-kata Kristus dalam dirimu. Ay napaduahon. Napatuluhon inang bapa. Tanda guluh na baru nini ijon. Anggo si panakohinan iya ulang be manako. Masuk ni John ulang meningkat. Anggo si panakohinan
Angko pancopek kinani ya, gabi parampok lang, be ulang meningkat. Hala ini guluh na baru, aku berubah dua, tapi semakin meningkat nih. Lang, pori si panakohinan ia ulang be manako. On prinsip na pinadas ni Paulus subani jemaat Efesus, karena mereka sudah terlalu enak untuk mendapatkan segala sesuatu, tidak perlu dengan bekerja, cukup ambil punya orang. Buat bagian ni halak aina gabi bagiatta, mengingini bagian ni halak dengan cara yang tidak baik. Dop ni kita mengenyangkan diri kita dalam kerakusan. Tapi paingat ku bani dia, anggo panakohinan ulang be, contoh dasaon. Totu bani gulu na baru, harus ada juga perubahan di bagas diri taon, anggo nang hinak ku maparlahon na tipak bani gulu, selesai maay, tading maay. Pakai doh may sobut ku bani dia, adong sada tokoh manubuk sonon inang Bapak. Hasilkan sebanyak apa yang Anda bisa, simpan sebanyak apa yang Anda bisa, dan bagikan sebanyak apa yang Anda bisa. Jadi yang gisobut maay hasilkan adong perjuangan. Maningum masari doh mahitaon. Maningum makorja doh mahitaon. Lang boy rayo dong ibagasur taon. Tokin hari modum tokin tidak. Kita harus juga semangat bekerja, makorja. Bahkan isobut nalang onggat terboge hita mungkin jarang kita dengarkan. Ase adong bayre honon mu banina kurangan. Berarti tujuan ni ijon kita menerima, kita bekerja untuk memberi kepada halak na kurangan. Ongga do hita terpikir masari gulu ari-ari on lahu memberi bani halak. Atau kita hanya mau berpikir husari ma saguk ni asidong homa suku bohal ni keluarga kon, bohal ni nyombah kon, hita dasa. Tapi oni pa ingat, gulu na baru. Anggo gulu na lama boy masonay. Tapi gulu yang lama, mari kita bekerja keras, asidong berehon tahu bani hurang. Berani? Berani Bapak Nang? So na sanksi do pehita tini. Mabiaro pehita marsi bere-bere? Masih takutkah kita untuk memberi inang Bapak? Nah ini Paulus subani jemaat Efesus. Ini suatu hidup baru. Suatu hidup baru artinya pusat daripada kehidupan kita on tujuan bukan hanya diri kita lagi, tapi domba subani halak nama bue. Maka sinobut ijon tujuan daripada menerima adalah untuk memberi. Naik kelas mahita tongon ijon inang Bapak. Na pada perpudi maon. Na popat ko nirangkum hanami. Ada perubahan yang kontras bani gulu na baru. Ayat 30 malubih kita membahas ayat 30 ay. Nini sonon. Ayat 30 sagala riting niuhur on ma ipangindo pakeho mahubatang segala riting niuhur. Nahado riting niuhur on. Gila nahadon. Songon miles ni hari na riting montene gatal mo mabulutene. Marah, sorgang tidak ada yang enak ini. Langarong na sudapon. Agi bani dirit tatar apalagi bani halak. Ang guju pamahitan na si sonon, paju papakos si pelang sonang bahiton. Tidak lagi kenyamanan di situ. Apalagi samping ni hita marpuriting humabuhi ni kan. Nino masonon marposi, langarong kenyamanan ni Jaibe. Tapi dirubah mai ang godo membanjupakon gulu na baru ni basar mana siam sama hanja do hambo to kan basaru sa hita. Taridah mai berubah matongon. Lang pitay sapkon hita ba penang lang pitay boge hita tapi tarida tapi bukti ni lang pitaon tapi ay matanda ni dok menjalo haluahon. Dadok itu bus Kristus. Bani ayat 32 ay pakai sobut kumatene. Sir marsi sasapan dosa. Ay saya hita lang mardosa jon. Ay saya hita duduk sempurna. Tidak ada. Jadi ulang mitor merasa hita pema ia maperlu biasa raaw. Tidak. Jangan menunda. Jangan menunggu. On mapanorang ni roh kita hubani atap isipe. Bagaimana keadaan hati kita hita itu memboto. Boleh sonari minar hita dah halak tapi uhur perbagasta.
Ya, lapi to tuho masongon na pangidahan ni bagas pananggor ni. Halinay bani panorangon, mari selesayon hita mahaganupan na lang dihar bani hurtaon, tadikon matongon na maduka-dukahay, maka kita sekarang masuk kepada dunia baru. Hidup dalam kasih Kristus. Domay hopkop Tuhanku, tonduyu ase malua. Bahkan dari situlah kita melangkah mengawali untuk memperlakukan halak nalegan. Halinay hubata ganupan inang bapa, ase tadi kun hitama, haganup haja haton ay, mari kita masuki dunia baru, penuh dengan sukacita damai, karena Allah sudah terlebih dahulu memberikan pengampunan lewat Kristus Yesus. Ase dami mahubata tongon haganupan, itong-atongan ni keluarga ta, age ipakerjaan ta terlebih itong-atongan ni kuryat taon. Amin, martonggo mahita. Naibata Bapa namin na surga, terima kasih Tuhan, ipagulpaham hanami bani panorangon, dumahape iyon duskun ham guluh na baru huban nami. Halinay, langbi pakyaw nami tongon Tuhan, pakyan na madukah-dukahin. Langbi humatongon Tuhan, mardom-dom hanami. Langbi humatongon Tuhan, lalap ka nami, tubuh ringis niuruban nami. Tading mahaganupan in Bapa. Asiboy matarjalohan nami haganupan on. Marhitihon ni holong mu. Ibagas hadir nami marsada-sada. Tuhan, so pala nadup hadir matongon Bapa, nahinaholongon muijon kuryamu, martupurup mandoding martonggo, manangar hatamu. Ase mulak matukin narihan nami Bapa, hun rumah nami bay, mamboban gogo, membangun semangat, bahkan keluarga nami pe semakin damai sukacita matongon Tuhan. Cupa nami mahoma, malas nihur na humbamuin. Urupiham hanami Bapa, lahoma ko jongjongkon harosu ni uhurmu. Bapa, bani panorangon pe, ida kam dubui dupe hasoman nami, na ibagas na hurang sehat. Ay mahubani, na ibagas proses pemulihan bani panorangon, Bapa, Pabersi Marmata, Bapa Milton Aritonang, Bapa Tuahman Saragi, Bapa Marcen Sinaga, Inang Adelina Borisirait, sunay age abang nami Bangiwan Aritonang, Situa Emeritus Marina Saragi, sunagi Bapa Situa Emeritus Janwiner Sinaga, na ibagas proses pemulihan terlebih tongon Bapa na baru itadikon inang. Bapa ipaundos ka nami manahina holongan namyon, hubagas tanganmu, ibagas satuan nusidia, ibagas kelemahan tubuh mereka bani panorangon, apehon hamba Bapa tanganmu, lahu mamasu-masu mapreguguhi si dia, asetap boy si dia berdamai dengan sakit penyakit yang mereka alami bani panorangon. Asepodas mohon masih dia pulih Bapa, kembali bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa bani panorangon pemerdingat dohma nami hubani numbah nami tongon Tuhan. Hubani Alin Purba, sunagi Jopita Purba irawat opesonari i rumah sakit Uki, sunagi Alin Purba i rumah sakit Jakarta. Tongon Tuhan, hamdo nebata si panambari. Ase segala tambar na pinangan di si dia Bapa ipasupasuham. Bahkan para medis juga na merawat, ay menagabi perhatianmu, memberehon kesehatan hubani si dia. Asiboy si dia Bapa kembali beraktivitas koma, sikola, sonay age, rohu gerejamu. Orang tua ni si dia pa humababa pasupasuham, tamakon ham rezeki kesehatan hubani si dia. Age martonggo na Bapa hubani, tua Arson, ayma orang tua ni Bapa Jesa Ragi, nasonari sedang ibagas proses pemulihan pehuma ikesaran. Ipondo sa namin matongon si dia hubabu Bapa. Asepoda si dia sehat pulih huma humbani haganupan parna buriton. Tuhan na ibata Bapa namin na surga. Ibagas toruh niuhur Bapa. Mangindo hanami hulubi-lubimu. Manrogup ka nami hulubi-lubimu tongon Tuhan. Ibagas sahurangan rosya pardosan nami. Dadup itubus kam doha nami Tuhan. Halinay mangelak ka nami hubang Bapa, ase idop mauhurmu, hubani ganup kuryamu tongon Tuhan, ibagas na makasi holhon nyombah. Ase tongon Bapa, jupahan tuah masih dia. Segala usaha na binahin ni si dia Bapa, Tuhan yang berkati. Engkau juga menjaga hati mereka. Tetap tumbuh matongon cinta kasih di antara pasangan. Ase ulang mandoli si dia Bapa. Tapi dalam proses penantian mereka terus berharap bahwa Tuhan mampu memperlihatkan kuasa-Mu, mengubah segalanya menjadi indah. Hal ini ondo sutanganmu mahaganupan keluarga demi keluarga, na ibagas penantian bani panorangon. Ase bani tahun on Bapa, beri hamba piga-piga hubani kuryamu,
jumpahan tuah bani tahun on. Terpuji maham Bapa, ibagas Kristus Yesus, dom mamartonggo hanami hubamu. Amin. Paimayundus kun hita galanganta, tangar hita malubi, hata ninibata, nagebonjol batalomang galang, ayma natarsurat bani 2 Musa 25 ayat 5. Patupuhani mama hunban nima galangan hubani Jehovah, barang isi narosuh uhurni, iboban ma galangan hubani Jehovah. Sonari duskun hita ma galanganta. Asetur sumber sonangan kulu tahu sir dotong Tuhan tak memberi lamar horja ku batau nai pada tungun amen sai saut masori sai saut masori Horjahun marosuni asegrapu tanpa pasu horjamuin menggargar nasi nari jana tutuli hasomani Tuhan tai nai pada tongon amen sai saut masoni nai pada tongon amen sai saut masoni Ringga sita marhorja asetur samar hasonangan kulu taon sir dotong Tuhan tak memberiku kulauan horja ku bataon nai pada tongon amen sai saut masoni nai pada tongon amen sai saut masoni nai pada tongon amen sai saut masoni nai pada tongon amen sai saut
pasoni daripada tongon amin sai saut pasoni daripada tongon amin sai saut pasoni. Riap mai ta jongjong martonggo mahita mangunduskan galangan tahu bani Tuhan na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami pardiar layak janana unja huban nami. Terima kasih mahatahonon nami hubamu halani tongtong do ipasu-pasu ham guluh nami. Dumma ihasumani ham hanami janai pasu-pasu ham hanami. Sonai age hurjana bidas subani sadarion. Sonari ibagas malas nihur. Roh doha nami. Mangunduskan buah ni hurjana do pinasupasumuin. Gabi galangan hatar makasihon. Pakon puji-pujian nami hubamu. Onpe say jalo hamma galangan nami on. Bain hasangapon ni goranmu. Jana membahin lambin marhataridahan harajanmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu. Yesus Kristus Tuhan nami, jalo hamma tonggo namion. Amin, bamu o Tuhan manombah awon. Bamu o Tuhan manombah awon. Bamu anupan ladung akuan. Sirang narapat mau martua sai sonang narong lupaku. Ham nai bata paridup niuhur. Ipasir-sir ham dosa galana perlu ban nami lobi humbani nairap kon nami. Jana lobi humbani apana terpikir hon hanami. Patubuh hamma holong muda bagalin ibagas hauhuron nami. Ase marhisah niuhur hanami. Maka holongi ham bani goluh nami. Bain hamma hanami parsimada bani baga-bagan nasumurung in. Jalo hamma hanami. Pakontonggo namion marhita Yesus Kristus Tuhan namanggolu anjahamar kuasa rapa kon na ibata bapa ibagas hasadaw ni tondui napasing. Amen. Misir manasyam beritahon jana saksihon nasyam ambilan namadiarin ijape nasyam marianan jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan na ibata. Ipasu-pasuan jaha iparoro Tuhan na ibata maham. Isondangkon Tuhan na ibata mabuhini hubamu. Jana maidok mauhurni mangidaham. Idopakon Tuhan na ibata mabuhini hubamu. Jana ipasorap madameni bani tonduimu. Amen. Amen. Oras mahita ganupan.
Jesus, marhasoman Jesus, say mo nang hitaon. Marhasoman Jesus, marhasoman Jesus, talusi polisi. Marhasoman Tuhan Yesus, kita menang dotong-tong. Marhasoman Tuhan Yesus, say menang hitaon. Anggo Tuhan Yesus, anggo Tuhan Yesus, hasoman kitong-tong. Ningondo maporus, ningondo maporus, si woles musuhi. Tuhan Yesus hasoman ta, lau mengimbang dosai. Asin saut sonang kita, prosisa dokani. Gope paru tolon, bagi golutao. Mengajam kon Jesus, mengajam kon Jesus, monang duit tao. Saya menunggu ulang-ulang, ase monang hitao. Kalau ibu-ibu mah, efek COVID itu efek COVID, Bapak emang.